Anginibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Awu kwaba kuhle ukuphinde sidibane nakulesikhathi sitawukhuluma tindzaba tasekhaya ezulwini. Kuhlala kumnanzi uyathi nakunemprofeti around you, nawulalela live lemprofeti around you, because simakade encwadzini yetikronike tesibili chapter 20 uthi believe in God you shall be established, believe in his prophets you shall prosper. So mina ngilethele prosperity kubantu ngethemba kuyevakala. Angikhulumi ke ngeprosperity, mangikhuluma ngeprosperity angikhulumi ngalobunjinga baseveni, but ngikhuluma ngebunjinga bakamoya, ngikhuluma ngeholiness kuyavakala. Namuhla ke la ngiqhamuka khona I'm closing the chapter etindzabeni tepolitiki kulesigaba lebese losikhuluma kuso, not ukuthi necessarily sengiphume ngiyaphela kupolitiki, ngeke ngize ngiphume ngiphele ingakayifezi lokhu simakade la ngithuma kona, but kuloko lebese losikhuluma ngako especially lokubuka lendlela noma ke lokuqonza lokuthi kuze kube njena kwayangane eSwatini umoya wabani lona nekwekuthi ke kufanele bese sesenda njani. Namhla ke ndabe ngibuka lokho, ndabe ngibuka ukuthi umoya wabani lona lolo sebendako eSwatini. Ngidawusho nje ngithi vula tindlebe ulalele. Itolo uma ngikhuluma bengishaya sankhala, bengijikjela inuclear, bengibhubhisa. Kepha ke moya ungithinzile ukuthi namhla angiphindze ngibuyele ngikhulume yona le politiki. Ngitoqedzela umsipha lobe usabambile ngujube lapho umsipha losandenga losebambile ngiyagangatha ngiyajuba namuhla ngilethe juba jece ngethemba kuyevakala. Ndakhuluma tindwe letimbili ke namuhla esigabeni senkosi, solo ngikhuluma ngenkosi. Ndawukhuluma ke namuhla esigabeni ngetindwe letimbili. Number 1, wabani lo moya lobusa eSwatini? Wabani? Sidabe siwuhlola namhla lo moya ngoba iBhayibheli lithi hlolani bomoya. Imistake yebantu bahlola abantu, akuhlolwa abantu, kuhlola lo moya. Bantu utawubona abantu batase basukela mina personal bahlola mina, akuhlolwa kumnanzi ngaloko kuba ngumprofeti because uba ne-understanding elive. Lithi hlola lo moya lo ngithumile, hayi kuhlola mina bese uqhamuka sowunyembenya mina uhamba ngemoto lembi noma uyabona mfowethu namhla udle isidonono udle isitambo. Akusiko kuhlola umoya lokho. Hlola umoya, phuma kimi, hlola lo moya kuyavakala. Nako ke la sikhona khona sengishito ngathi namhla tinyanga bongoko zabantu babhula bafembe baphathe lishoba lengongoni. Mina ngiphethe lishoba la moya ngoba namuhla ngilojuba umkanja, namuhla ngilojuba umsipha. Ake sengikhulume nawe ngithi ngishito ngathi ngiyayivala le chapter esigabeni se-political gospel. Kusukela kusasa ngingena ku good news gospel because noma let me explain ukuthi i-political gospel ngiyona imqoka kakhulu. Labanye bayibakhulume bathi hawu umprofeti siyakubona une-gift of prophecy, siyakubona une-gift of preaching, mawukhuluma livi uyaqaqisa. Pho why ukhulume ipolitiki? Let me put it clear. Gospel is politics. So and people must understand ukuthi political gospel is the most important more than the good news gospel, because political gospel ngilapho khona suke siphethe lishoba la moya, ngilapho suke khona sehlukanisa timvu netimbudi, ngilapho suke sihlukanisa khona umuntu wasimakade nemuntu wasathana, ngilapho sihlukanisa khona umKristu umzalwane nemhedeni noma umlandzeli wasathane. Ngilele likunika le foundation, ngilapho bese sehlukanise khona ukuthi umuntu asukume abambe indlela. Nangabe uthatha indlela yangasekudla le hamba timvu vele uyithathe, na uthethe esencelele hamba timbudi uvele uthathe yona.
ngila kwehlukaniswa khona kanzi ku good news gospel ngilapho khona letimvu noma ke labo labathethe indlela yetimvu sebapholishwa la ndleleni sebayalwa abafundziswa ukuthi kulendlela ke khwanjwa kanje ungakwendi lokhu ukwende lokhu ungadli lokhu dlani lokhu ukwende nje seye le good news yeqonzisa labo bantu labo le political yekusetha le foundation yekwehlukanisa lo mkanja ngiyethemba kuyevakala ingako ke imcwa kakhulu le political ngoba we are laying the foundation kuyavakala. All right, ake sibuke lo moya ukuthi wabani lo moya lo seSwatini. Asithathe incwadi ya Peter ngumfundzi wa Jesu lo nguyena Jesu amshiya njengakapteni so masithethe kuye nje sidabe sithethe kumuntu sibili asithathe kuPeter captain webafundzi uthi Peter encwadini baseKorinte First Peter chapter 2 verse 13 to 17 kufundzeka kanje thobelani bonke bantfu labasetikhundleni lokho nikwende ngenxa yenkosi umbusi ngobe mkhulu noma tindvuna ngobe nato tithunywe nguye kuthi tiye ujezisa labo labenda lokubi tibonge labo labenda lokuhle ngobe uNkulunkulu ufuna kona lokho kuthi nibavale imilomo labo labatilima ngicela wanake lamagama lawo awunake lapha asesiphindze lapha ku verse 15 ngobe uNkulunkulu ufuna kona lokho kuthi nibavale imilomo labo labatilima ngekuthi nende lokuhle ngiyethemba kuyevakala uthi ngikuphi lo lokuhle uthi thobelani bonke thobelani ini umbusi netindvuna takhe ngoba uNkulunkulu simakade wendani ke ufuna kona lokho kuthi nibavale umlomo labo labatilima nibavala kanjani ngekuthobela umbusi yini yiruler yiking tindvuna yini ngema ministers and so on kuyavakala uthi simakade bendeni njani ke bathobeleni ngenxa yani ngenxa yasimakade khona kutokwendekani khona ndovala umlomo labatilima so masikhuluma ngetilima sisuke sikhuluma ilanguage yaseBhayibhelini mangikhuluma nje nemuntu ngimbuka lo muntu ngimtungeleda ngakwaSimoya ngimbuka indlela la commenta ngayo bese ngiyabona ukuthi silima lesi ngisuke ngimphendula ngekwelanguage yaseBhayibhelini kuyevakala tikhona vele tilima leBhayibheli leli lithi nivale umlomo labatilima bobani akusito tilwane lebantfu bakuphi labantu balakhathe ebandleni balakhathe emasondweni nedabekho ebandleni lasimakathi bathi basemasondweni bayini batilima lithi ke iBhayibheli asibavale umlomo labantu laba ngoba bayini ke batilima ngekuthi sende njani ke sende lokuhle ngikuphi lo lokuhle kuthobela umbusi noma ke inkosi netindvuna tayo ngoba ngumsebenzi waletindvuna kuthi tijezise tiphindze tibonge tithunywe ngubani tithunywe ngumbusi ngoba unjani ngoba mkhulu kuyavakala ake sesisuke ke siye lapha ku verse 16 uthi tiphatheni njengebantfu labakhululekile kodwa ningakusebenzisi ukukhululeka kwenu kube simbonyo salokubi kodwa tiphatheni njengetingceku taNkulunkulu yebe kunene le freedom lekhona eSwatini ukuthi nine freedom of speech nikhuluma mathanza akusho lokho ukuthi hlambalatani netfuke nibe ngemahero aka Facebook naka WhatsApp ko onke lamakro lalelani kunazo uNkulunkulu ezulwini lokubona lokusekuthekeni iva nakakhuluma encwadini yaIsaiah uthi kude lokwendeke emasitheleni lokungayombulwa ekukhanyeni kude lokufihlakele lokungayubekwa sobala lisho njalo livu lenkosi so noma wena uyathuka bese ngemasondvo nitikhotha imlomo niyatitsinzitsa nako niqanqe emapulpiti niyoshumayela lite uthi simakade namhla ngiyanitshela njengemprofeti wasimakade ngithi simakade lusezulwini uyanibona uthi leyo nkululeko yenu ayingabi simbonyo salokubi njengoba nenda nimbonya lokubi emahlaze enu labanye bena let me leave there ngaze ngene ku good news gospel kanzi ngiku political gospel asesichubeke futhi siye ku 17 uthi
hloniphani bonke bantfu nithandze bazalwane nesabe uNkulunkulu nihloniphe umbusi sukani madoda uthi simakade uqobo lwakhe hloniphani bonke bantfu akasho simakade ukuthi hloniphani labakholwako akasho simakade ukuthi hloniphani lababi noma ke hloniphani labahle labanesikhumba lesibishele leti uthi hloniphani bonke bantfu bahlonipheni bese uyendlula uthi bazalwane bona ningagcini ngekubahlonipha kodwa bathandzeni kuyaqaka ke ubone bazalwane bantu abathile ngithi bazalwane babhizi baklipha labanye bazalwane baklipha abaprofeti bazama kuba intimidate abazama kubabuyisela emuva uyabona ke ukuthi dimbisi leto but ngiseta lapho uthi nithi bese niyesuka ke lapho seniyamesaba simakade bantu bonke bendeni bahlonipheni bazalwane bendeni bathandzeni simakade mendeni mesabeni uyaphinza uyabuya simakade so usuka eTulu ngoba uqale phasi wenyuka uyofika eTulu nakafika eTulu uphinza uyabuya uyehla so uya ekuphi ke manje so ya kumbusi the king uthi yena kanjani enkosini uthi inkosi yihlonipheni lapha ke awusho lo mbhalo ukuthi hloniphani inkosi lenganathi noma hloniphani inkosi lekholwako noma hloniphani inkosi lephathana uthi inkosi yihlonipheni now asesibuke ke lokho ukuthi ngoba nine bantu nyalo kushunyana livangeli lelithi kuqithwa umbuso uyaqithwa inkosi yaqithwa inkosi lisho njalo le gospel leshunyayelwa ngilama movements kuthiwa inkosi yaqithwa nje sesiyabuka ke ukuthi le gospel lena iqhamuka nabani ngumoya wabani besihlola yona ke la sesiyabona lokuthi awukusiyo umoya waNkulunkulu ngoba sesiuvile umoya waNkulunkulu uthi hloniphani buka le reputation yala mavesi kusuka ku verse 13 text 17 aphinzeka lamavesi lamagama lo verse 13 14 uphinza uyasummarize again lapha ku verse 17 losho izinto lemcoka kakhulu leyo iphinza yaphinzeka ngale ushito uNkulunkulu wathi hloniphani babusi netindvuna tayo ngoba netindvuna tithunywe ngubani ngumbusi umbusi unjani mkhulu uthi nikwenelani lokhu nikwenda ngenxa yenkosi ngenxa yayo inkosi lengusimakade uyabuya la ku 17 so uyasummarize uphinze uthi hloniphani bonke bantfu ngitsheleni ke ukuthi lapha ke lababhizi bethuka abashisa imililo bathume bayo destroyer etakhiwo kushiswe millions kushiswe billion labantu labo bathunywe ngibani yinye ke inkosi ye destruction ngusathane yinye inkosi yerebellion ngusathane umnikati werebellion ngusathane ileader yerebellion ngusathane uNkulunkulu akasiyo ileader yerebellion kude uNkulunkulu ake awarebella khona kodwa umuntu lesimthole ukuthi is rebellious ngubani ke ngusathane so labantu laba ke lo moya labeta nawo labanjojotela ngawo lo moya lobusa eSwatini ngumoya wabani ke ngumoya wasathane bathunywe ngibani labantu ngusathane ake sesizuke emagonso ke manje sesibuke labaholi ke manje ake sesibuke labaholi ukuthi bona ke labaholi ngoba phela siyathi ukuthi linyendi labo dinqeko asesibuke labaholi ukuthi bona ke labaholi kuhamba njani ngabo babo bani kahle asesifunze incwadi ya 2 Petro this time chapter 2 nakhona futhi sitawuphinze khona ke sitawucatha from 15 2 Petro chapter 2 from 15 sibuya kubani sibuya ku 1 Petro uthi into 2 Petro uthi 2 Petro bashiye indlela leconzile bedukela endleleni yaBalaam umsa waBheyori lo wathanza umvuzo lomubi kuyavakala bobani abantu lokukhunywa ngabo lele bashiye indlela lelungile uma ufunza ngale lesihloko sithi bafundzisi nebaprofeti bemanga labafundzisi benu nalabaprofeti benu bemanga ngiyethemba kuyevakala akusibo basimakade ngiko ke umpostoli Petro la uyasitshela ukuthi bayishiyile indlela lelungile yasimakade balandzela indlela yaBalaam umsa waBheyori ngoba bafuna umvuzo
lo mvuzo laba ufuna kumumbi labantu laba bafuna ini bafuna isihlalo sebukhosi ngoba babuke imali babuke indodana yale live banake kwale live thine imali siyithola kusimakathe kuyavakala so labantu laba ba prophet bani bemanga bafundzisi bani bemanga asesichubeke simve simakathe ukuthi uthini ngalabantu laba uyachubeka simakathe uthi umsawa Beyori lo wathanza umvuzo lomubi kodwa wekhutwa ngaloko kona kwakhe kodwa wekhutwa ngaloko kona kwakhe imbongolo lesimungulu yakhuluma ngelivi lemuntu yamvimbela yakuvimbela lokho kuhlanya kwalowo mprofeti ngiyethemba kuyevakala nangu lapha lomunye umprofeti ngoba history repeats itself nangu lomnye umprofeti lapha umprofeti Balaam elithi iBhayibheli angani noma bevisisile inibani asangiphindze le nkulumo le ngoba kuneligama leli ngifuna ngilithandzako lapha lithi kodwa wakhutwa ngaloko kona kwakhe imbongolo lesimungulu yakhuluma ngelivi lemuntu yakuvimbela lokho kuhlanya kwalowo mprofeti kunebaprofeti labahlanyako kunebaprofeti labathi inhlanya ngiyethemba kuyevakala liyaqaqisa kunebaprofeti labathi inhlanya luhlanya lo uyabona nasikhuluma le language le sisuke sikhuluma ilanguage yeBhayibheli kukhuluma iBhayibheli live la uNkulunkulu nguJesu kukhuluma Jesu la nguJesu lokhuluma lamagama la usile lo mprofeti lona luhlanya ngiyethemba kuyevakala so bakhona ke baprofeti abathi inhlanya nalaba leli sikhuluma ngabo lithi live la uNkulunkulu tinhlanya te baprofeti leli khuluma tithi akuvukelwe umbuso tinhlanya kusho live la uNkulunkulu tinhlanya te baprofeti leto lithi ke dekhutwa imbongolo lesimungulu tonke imbongolo tisimungulu atikhulumi but uNkulunkulu wayiphe amandla yakhuluma ngelive lemuntu yamekhuta lo mprofeti lo kulokuhlanya kwakhe awu amnanzi lamagama asimakathi yamekhuta lo mprofeti kulokuhlanya kwakhe namuhla ke anikhutwa imbongolo lesimungulu kodwa nekhutwa ngumprofeti ucobo lwakhe uthi simakathe kuyekeleni lokuhlanya nedukise abantu ngiyethemba kuyevakala ake sesichubeke sitawusonga masinyana uthi labantu laba bayimitfombo lete emanti laba profeti benu laba nalabafundisi benu nalabo bishop benu laba bangimitfombo lete emanti abana nix dingo lugobhoti lo idryland le ingwavuma yase nguphi le ehlanzeni leli hamba kanye emanti ehlobo ebusika islabathi banjalo labantu laba ngimithombo lengenamandi balugadvule abana nix lithi bathi ngungu letichutshwa sivunguvungu ngathi nangikhuluma ngesivunguvungu ngaze ngayala uhulumende ngathi uhulumende wende liphutha bekufanele ukuthi nakawubona lo moya lona awekhute ngoba sivunguvungu siyakhutwa nali ke nelive laNkulunkulu liyangifakazela labantu laba bathi ngungu nje tihushwa sivunguvungu sibuyaphi lesivunguvungu sivunguvungu umoya waSathane ngasho ngathi siyakhutwa libutho lebathakathi leli lingene kuphi lingene kulaba profeti bemanga langena kulabafundisi bemanga bangenwe ngumoya wesivunguvungu iBhayibheli ke namhla lithi bafana netinkungu letichutshwa ngumoya kuyavakala ake sikhulume siqhubeke nalendzaba lithi bakhuluma emagama lalite bayenge ngetinkanuko nangemanyala labo labathanza kuphunyuka kulabedukako banyenti abantu lasebalahlekile lesebaconfused njalo bangasathi ukuthi kukholwa yini imbambamba babhizi bayengwa nglabantu laba labanye bese bafuna ukuphunyula bona sebababuyisele bababuyisele emuva people now they are confused abasathi ukuthi kufanele kwendeke ini kubo ngenxa yana alright asengibuyele emuva kunelivesi kunemugqu lengushile lapha lengwecile lomnanzi kakhulu ngicela ubambe uthi bathi ingungu letichutshwa sivunguvungu bagqinelwe bumnyama bebumnyama look at the end results labantu laba bagqinelwe bumnyama bebumnyama the blackness of darkness kujula kwesihoko
abayi nje esihogweni the ordinary sihoko, the ordinary hell, but baya in the blackness of darkness. Bobani laba? Ngulaba profeti benu, laba profeti benu bemanga leli bathi vukelana umbuso. uNkulunkulu akathi phikisi, ngeke uNkulunkulu akhulume into aphinde athi phikise. Ngibo lalathi babekelwe bumnyama bebumnyama. Ngishito ngathi namhla ndokhuluma i-political gospel, because ngiyanihlungela ukuthi labantu abasathane. Ngishito ngasi ngibeka i-foundation. Wonke umuntu lo hamba nalabantu laba siphetho sabo, so ushito simakathe uthi siphetho sabo bumnyama bebumnyama, bagqinelwe bumnyama bebumnyama. Kuyevakala labalungile uthi esimakathe bavaleni umlomo labathi lima. Lele ngikwenda konje ngibavala umlomo labathi lima. Bobani labathi lima? Naba abafundisi benu labanifundisa emanga. Lelithi iBhayibheli bagcinelwe bumnyama bebumnyama, the blackness of darkness. Ngiyethemba kuyevakala. Kodwa thina lesilungile sigcinelwe ini? Lizulu. Kuyavakala. Siya ezulwini. Kuyavakala. Bona baya kuphi ke? Baya esihogweni. Okay. Lithi baye ngetinkhanuko nangemanyala labo labathanza kuphunyula kulabedukako, babethembisa inkululeko kanti bona ngekwabo batigqili tekubhubha. Lalela legama leli liphinza ligcizelela lenkulumo lesuka kuyo, lithi batigqili tekubhubha. Bona ngekwabo abakakhululeki kodwa bathembisa abantu inkululeko. Ngiphi lenkululeko labanithembisa yona labantu laba? Umuntu ngaye nganibuta mina ngathi imbumbutho nayihola lenye imbumbutho etiyaphi leti imbumbutho? Toti imbili tiye wena. Ufunelani ke wena inkululeko la ingekho khona? Umuntu ongakhululekwa utakhulula njani wena? Because labantu abalithi iBhayibheli bathi igqili tesihoko. Makhulunywa ngekubhubha i-distraction. I-distraction ke kusuke khulunywa ngesihoko. Leli lithi engale yi-blackness of darkness. Kuyevakala bumnyama bebumnyama. Bathi igqili tebumnyama la baboshiwe. So umuntu loboshiwe ke utakhulula njani? Ngoba kwayena uboshiwe. Uboshwe yini? Sihoko. Ngobe lokho lokumehlulako umuntu usigcili sako, ngobe nangabe kungqoliswa ngilomhlaba bakubalekele ngekwati inkosi lengumsinzisi wethu Jesu Kristu, baphindze bahlulwa ngiko. Sigcino sabo sibi kakhulu kunesiqalo sabo. Uyaweva yini amagama? Labantu laba labantu laba bathi bitha ngethi baba prophet, babafundisi, babo bishop namhla. Lithi iBhayibheli bake baphendvuka, bayilathi iqiniso ngasimakathe kodwa bawa. Esikhundleni ukuthi bawe bavuke ngoba endleleni lithi iBhayibheli uma ngiwa ungahleki isitha sami, kuvalelwe amandla laphindwe kasikhombisa ekuvuka. Bona ke bawa bangavuki babhabhalala. Base baguquka sebaba yini? Sebaba tilima, sebaba tinja, sebaba ngokonke lamagama lawa aseBhayibhelini. Baba ngiko sebaba tinhlanya, sebenta ini? Benda kuhlanya. Njengoba siwevi lamagama lawo biblical. Ngikhuluma iBhayibheli mina, ngiyethemba kuyevakala kubhalwe la eBhayibhelini. Base baba ngileti info leti labantu laba. Alright, asesiqhubeke ke. Sebathi inhlanya, bathi baqhuba kuhlanya. Uthi ke Jesu sigcino sabo siyawuba sibi kakhulu kunesicalo sabo. Ngusiphi lesigcino? Yi-blackness of darkness, sihoko. Wonke umuntu lo wathi inkosi Jesu kodwa angayilandzeli ulandzela Sathane. Sathane ke uye esihogweni. Sathane nebalandzeli bakhe bonke baya esihogweni. Walandzela Sathane, siphetho sakho uyasati, sigcino sakho uyasati. Lithi iBhayibheli sibi kakhulu ngoba uya kuphi? Uya esihogweni elulakeni lwasimakathe lolungakadaluthwa. Lathi Jesu tibungu takhona atifi, netimbethu takhona timbethu takhona atifi, nemlilo wakhona awuqimi. Asendlule sifike lapha ku 21. Lokungenani bekuyawuba ngcono kube mane abazange sebayati indlela yekulunga kunekuthi bathi sebayati baphindze bafulathele umyalo longcwele labaniketwe wona. Kubehlele njengobe saga lesiqinisile sithi inja seyibuyele emahlanteni ayo, nekuthi ingulube igezwe cethe yabuyela yayawubhocota eludzakeni. Biblical terms lithi semangaki lamagama langenawo.
nyalo ngena lamabili lithi labantu laba bayini ke batinja leti buyele dayawendani dayawudla emahlanda futhi bayini bathi ingulube letende njani tigeziwe leti ngulube tagezwa ngengati ya Jesu daba mhlophe dathi setigeziwe tenda njani dabuyela dayawubhoqa ludzaka lo sikhuluma ababhoqa ludzaka lo sikhuluma nje badle emahlanda lokuthi banitsheleni nekuthi vukelani inkosi yithukeni shisani thathani umbuso ngengane cithani umbuso kubhoqa ludzaka kudle emahlande lokho silabantu sebakuvile kuvukela umbuso kuvukela umbuso busathane yinto yasathane ngeke uNkulunkulu ende info leyenda ukuthi aqoshe sathane netingelozi leti nengcenye yesithathu etingelozi ezulwini yekuvukela umbuso bese yena sophinza uthuma abantu ukuthi abavukele umbuso akakwendi lokho uNkulunkulu akatiphikisi so labantu laba bathunywe ngubani ngusathane bebageziwe ngengati ya Jesu nyalo sekuselela amagama ukuthi babo bishop baba prophet ngale kwaloko akusasibo athi yena ikhuluma incwadi yaMateyu ithi sekusele nje ukuthi bakhungele tikhehle temavesi lathi inhloko tawo lamavesi ekwendani ekwedukisa abantu akusiyo emavesi ekuphilisa sebakhunge nje tikhehle temavesi ngale kwaloko bona bayini badisebenzi taSathane bakhonda Sathane kuyevakala lithi batinja letibuyele emahlandeni bayini futhi bathi ingulube letigezwe tabele lidzakeni ngithini ke ngalamagama lawo sengicetha ke ngidawuthi maswathi lamahle uma ngabe nyalo sola ukeva shokuthi liBhayibheli incwadi yesambulo ithi bambisisa lokho lonako ithi na ubanza banza na ushisa shisa ungabe isivuthu na ufika ngale kubo chapter 20 lithi lo ngcwele akabambe ebungcwele lo hlakaniphile abambe ubuhlakaniphi lo wonako abambe bubi bakhe abendisise mangabe wena ukhetha ukuthi nyalo noma sowulivile livi njengoba ngishito ngathi nyalo ngilethe lishoba lamoya ngiyafemba nyalo so utibonile ke ukuthi usendleleni yaSathane thatha sinqumo nangabe uyakhetha kumlandzela Sathane mlandzele kakhulu nangabe ukhetha kulandzela Jesu suluka sangiluka shiya lendlela thatha indlela lenye phendvuka ulandzele Jesu sewuvile sewuyati ukuthi lendlela le inesiphetho sayo I speak as a prophet it's like I'm prophesying lokuthi siphetho sayo sibi isiphetho sayo yini sihoko yi blackness of darkness uthi Jesu sigcino sabo sitaba sibi kakhulu kunalesiphetho sabo bekungaba kuhle ukuthi usangiluke nyalo ushaye u10 usaphila regardless ukuthi bese wone kangakanani uhlambalate kangakanani nalokuthi uyethuke kangakanani inkosi nekuthi wenda idistraction lengakanani eSwatini akunenzaba lokho ngeke usangiluka nje ushaye u10 wena ungayiphephisa impilo yakho ungayesogweni kodwa waqinisa ingqondo wena wahamba namhla nginiyala njengemprofeti laba labanye bayalwa imbongolo lesimungulu ekwendeni kuhlanya nineke ningaqhubeki nento ekuhlanya ngoba senginiyalile wathatheni lamagama inkosi nibusise amen.